Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden rangba ke United Democratic Party uba medba lingdo habaya keren mat kilat pathai khubor mentak sengi ke khat khandai trik jilleo ula ong ban nado ba sedang ban ya ke EC kaladon ke jingya sngoto jingmut nado ke MDC bat ki he jong ke party kabala sedang nado usnam arajar khat khandai Hinroi halor ka jingwan ra ye ka no confidence motion ha ka dorbar liur jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala sedang menta ka sengi khat khandai tering nakaliang ka seng kamdon jingtip AA. Presiden ula ongru ha ka bayday bat kani ka jingjia nakaliang ka UDP kan sapun sngo shiki nongelam ki bahalor Hinroi na marba ka day ka kam jong ka District Council kumta la e bet ha ka jing start jong ki MDC ki baday ki nongmi khmat ki bala je do pat ba shika District Council. Uba met ba ulo ongru ha kajing trekam kila ban don kijing duna hang ne hang tai Henry ban penklem na kapor sa kapor jiga isi kam long ga kam ka babha bat don kam ban ya keren bat ru ban wanra ya kajing sngoto jingmod hapedeng ki khot jong ka committee ula ban rap ru da ka baong la south nem kinthi kajing trekam jong ka isi ka long ka bayai bet klem ginu ginu kajing thot Henry ka jingklem ka bakensan jong ka isi kalong ka ai ka bamla ban sngoto laong uba met ba halor ki jingjia ki balami hapo ka District Council nakaliang ba met ba ulaong ba watla kiladon ki kenrum kenram hapo ka council ru Henry hado menta kampat don ka jingya keren ka bala ban ong ba ka UDP kanam mitray langsung bat ka sorkar ka bali alam da ka NPP ka baka parti ka don nadu ka sing basta perform di isi mereka dong ke jenis tujuan duduk MDC haduk ke parti lain kita kalau nggak pas sedang nadu arah jalan hendak pilih ya sekilang melibatkan ini dan mereka tidak cuma rakyat si itu tentang si musim tip ban dan kebakum kata kalau kita suan ra kesan bersama mana session kalau kita start si kepada kau Kung ka parti pinsim na man ya keren dapat ini hinangilam benar jelas kan ekonomi isu ini mah. Yang sepen semua yang akan berdebat kan yang kejingca. Dan mereka ni kam di council bor ni akan jing saat jo MDC nama kita maki kiban yesim mi kena ka rai nama maki ki elected member jong di council. Dan dia akan jing tekam bor kalawan don jing eduna ni yang tai kababhai kamlong masih penkelam makasih macam Islam makasih dari isi mereka dong kam kaji keren makasih tai makasih til makasih setuju mod kabashai apa dengan jungki member dari ki group jungki political parties ki badan apa kita dan bagalang mentai saus nem ka isi ka long smooth bed kamdan ka ko noru kaji jia kaban nora ado nyuput nyongka human right ka no confidence dan dari mentasi kesulang sangat santai in nak suntuk be kejik tu jongki kata arrangement jongki bagi dan agak tak kok kalau kayak ke bahagian dan kami bagi negara ini tak elok Parti itu mentang yang pak don kenong nu jing keren man nam ya tre langsung apa soka silak mut kadang beteng yang tak jing tre te wat la da UDP la se kam yo ya lambat ya ka isi apa District Council ki HDC kan hisngo dai ni man ya keren ruba ka UDP bat kanang dan langbiang hang the po ki HDC kata yang hapan snapshot kong ka kita ko ki wanra na ko betang dengan si kata selo ko kong baginya keren Kendo lem baru Chief Minister mekan lok ni. Bagi siapa sekolah kan ya? Bagi Chief Minister kan kenapa dia berpengaruh? Regani ka development ada sekonsel kondom ni kita ka politik sarkar. Hajla. State. Kadang kamu don kan guna baju kita. Dan sekarang kan kuntai. Kami kadang jing keren hasil mah ka UDP ka sa di ulah apa District Council ka ai ka banje jelas suka kan. So jelas ya hadut mentah teman-teman ini empuk kata bahkan bandung kata kajinya berkat dah mentah maka dulu kalian buat kalian yang Chief Minister itu kalau jadi buat hadut kurangnya ke hadir buruk kemudian ke bawah kum kata apa ini limitation lang show hak sokar kita kontak